Ni inzira y'amahwa kandi iganisha u Rwanda ku musaraba, aho kugeza ubu ngubu ibintu byaje kuba byagenda nabi mu rukiko rwashyiriweho u Rwanda, mu rukiko rero rwa Afurika y'Iburasirazuba, kugeza ubu ngubu ibintu byaje gukomeza kugorana, aho Kongo yafashe umwanzuro wo kuba yarega u Rwanda ndetse ibirego bigera kuri bitandatu, Kongo ikaba yabashije kubigeza mu rukiko rukuru, aho u Rwanda rwatanze inzitizi ndetse rukabasha kuba rwaza kwisobanura. Nk'iyi nzira y'umusaraba tugiye kuba twakubwira bimwe mu byaranze urubanza u Rwanda rwaburanagamo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ku ruhande rw'u Rwanda rwari ruhagarariwe Emile Ntwari ndetse ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukaba rwari ruhagarariwe na Elisha Ongoya. Kugeza ubu ngubu ibintu byaje kugorana mu rukiko, aho buri ruhande rwari rurimo gutanga impamvu zigiye zitandukanye ndetse ibintu byaje kuba byacanga abacamanza, urubanza rukabasha kuba rwasubikwa. Kugeza ubu ngubu urukiko rukaba ari rwo rutegerejweho kuba rwatanga umwanzuro. Rero nyemerera dusesengure akantu ku kandi kuri iyi nzira y'amahwa igoye iganisha u Rwanda ku musaraba, nk'uko bamwe mu bategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda babigarukaho, bavuga ko u Rwanda rugomba kuba rwahabwa ibihano bigiye bitandukanye ndetse rukagenda rwafatirwa inkamba mpuzamahanga zo kuba ibindi bihugu byegeranye n'igihugu cy'u Rwanda byaba byarufungira imipaka ndetse rugashirirwaho n'amafaranga fatizo yo kuba cyaba ari nk'igihano rwo kuba rwaravogeye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero nyemerera untize umwanya wawe mutoya tubashe kurebera hamwe aya makuru, tubashe gusesengura akantu ku kandi. Nyabuneka wowe utari wakanda subscribe bikora aka kanya kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5 ndetse tubashe kubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tunyuza ahangaha kuri uyu muyoboro mugari aho kuri News TV. Ni nayo mpamvu rero ibitekerezo byanyu ari ingenzi, kuko nibyo biduhereza umurongo tugenderaho, nibyo biduhereza ingufu zo kubona ko turi kumwe 5 kuri kagenzi kako. Reka rero dutangirire ahangaha. Ni nyuma gatoya y'imyivurungutano yagiye iba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe igiye itandukanye irimo gusakirana n'igisirikari cya leta. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umukuru wa kiriya gihugu Felix Antoine Tshisekedi afata abanyapolitike ndetse n'abandi bavuga rikijyana bajya inama yo kuba batanga ikirego mu rukiko rwashyiriweho u Rwanda hariya muri Tanzania rwa Arusha kugira ngo rurangize imanza. Kugeza ubu ngubu rero ikirego kikaba cyageze mu rukiko tayari ku itariki ya 26, aho u Rwanda rwari ruhagarariwe n'uyu Emile Ntwari. Kugeza ubu ngubu rero uyu Ongoya wari usanzwe ahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yagaragaje ibirego bigiye bitandukanye, aho yari arimo kurega u Rwanda ko kugeza ubu ngubu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo havogewe n'ingabo z'igisirikare cya leta y'u Rwanda ndetse umutekano, imibare z'abamaze kuba bava mu byabo ndetse n'abamaze kuba bahitanwa n'iyi ntambara ndetse ibikorwa remezo byangijwe ndetse no kuba haragiye hanyerezwa amabuye y'agaciro agiye atandukanye. Ibi ngibi biri mu birego uyu Ongoya wari usanzwe ahagarariye DRC yaje kuba yagaragaza, ndetse yakomeje agaragaza ibirego ko u Rwanda rwavogereye imipaka ndetse rukica amasezerano y'Afurika y'umuryango wa Afurika w'Iburasirazuba, ko u Rwanda rwagiye rucagaguramo imipaka kabiri ndetse rukabasha kuba rwatesha umutwe abenegihugu. Mu kwiregura cyangwa se mu bwisobanuro bw'uyu nguyu Emile Ntwari yagize ati Afurika yunze ubumwe ikoresha ururimi rw'icyongereza, ariko ibirego DRC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabitanze mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'izindi ndimi harimo iringara ndetse n'izindi ndimi zikunze gukoreshwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ngo ibi ngibi ni inzitizi kuko Afurika y'Iburasirazuba ikoresha ururimi rw'Icyongereza ndetse n'Igiswahili, dore ko arizo ndimi zabashije kuba zakemezwa ko arizo zigomba kuba zakoreshwa haba hano mu rukiko ndetse no muri ibi bihugu bigize Afurika yunze ubumwe EAC muri rusange. Kugeza ubu ngubu ubu busobanuro bwakiriwe n'abacamanza ndetse n'abari bahari, ari nacyo cyatumye urubanza ruhita rusubikwa. Mu bisobanuro u Rwanda rwabashe kuba rwagaragaza, rwavuze ko kugeza ubu ngubu uru rukiko rudafite ubushobozi bwo kuba rwaca uru rubanza, aho rwashyizweho nyuma y'ibirego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatanze. Ibirego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatanze, hariho ibya mbere y'uko uru rukiko rwa Arusha muri Tanzania rushirwaho, anariyo mpamvu u Rwanda rwashingiyeho ruvuga ko rutaca urubanza rw'ibyaha byabashije kuba byakorwa mbere y'uko ruba rwashirwaho na Afurika y'Iburasirazuba yunze ubumwe. Kugeza ubwo u Rwanda rwahise ruvuga ko uru rukiko rero rutaba rufite ububasha bwo kuba rwaca uru rubanza. Mu rubanza ibintu byaje kuba byagaragaramo ni uko haje kuba hagaragaramo umujinya mwinshi k'uyu Ongoya ndetse n'abandi bacamanza n'abandi bari bamuherekeje, ndetse bagaragaza ububabare ndetse n'agahinda babashije kuba baterwa n'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari gushirwa imbere ku isonga ngo ko ari we wagize uruhare mu kuba umutekano muke urangwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kugenda uzamba mu buryo bugiye butandukanye. Uyu Ongoya rero yakomeje agaragaza ko niharamuka hatubahirijwe cyangwa se hadashyizwe mu bikorwa ibyo basaba, ndetse bakabasha kuba bafata inyigo, bakabasha guhita bafata ibyemezo bigiye bitandukanye ku gihugu cy'u Rwanda, Kongo nta yandi mahitamo izakomeza kugenda irwanya uyu mutwe, dore ko uyu mutwe bavuga ko uterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda, ibintu u Rwanda rutagize icyo rubivugaho, ndetse urukiko mu kwanzura uru rubanza ruvuga ko rugomba kuba rwatangaza ibijyanye n'imyanzuro ihamye nyuma y'iminsi igera kuri 30 nyuma yo kwiga ku birego bigiye bitandukanye ndetse no ku mbogamizi cyangwa se icyo twakita inzitizi u Rwanda rwatangaje. Nyuma y'uru rubanza hagaragaye amafoto uyu Ongoya arimo kwifotoza, ariko bigaragara ko afite umujinya mwinshi, agaragaza ko M23 ikomeje kugenda iteza umutekano muke hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyigikiwe n'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu imirwano aho igikomeje kugenda isakiranya ingabo z'igisirikare cya leta ndetse n'ingabo z'uyu mutwe wa M23 hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Reka tubabwire ko ahangaha aho bikomeje kugenda bizambira hariya Rwindi, aha niko gace rero imirwano ikomeje kugenda iberamo. Uyu mutwe watumye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izamura ikirego mu kugishyikiriza urukiko rwashyiriyeho u Rwanda hariya muri Arusha, rukomeje kugenda rusobanukirwa cyangwa se rusesengura ibi birego bigiye bitandukanye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabashe kuba yarugezaho. Ahangaha rero ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugenda habera imyivurungutano y'imirwano, aho ingabo z'igisirikare cya leta zongeye kwibirandura cyangwa se kuba zakihakana uyu mutwe wa FDLR, aho zakomeje kugenda ziwigaranzura. Kugeza ubu ngubu hakaba harimo gukomeza kugenda haba imirwano igiye itandukanye, imirwano isa n'iy'abana kabisa, dore ko bimeze nko gukina inkinamico. Mu minsi yashize niho twumvise imirwano igiye itandukanye yahuzaga iyi FDLR ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bamwe muri basesenguzi bakavuga ko ari ukurenza uburari, dore ko hari hategerejwe inama yo kuwa 79
iyo kanama gashinzwe umutekano ku isi umuryango w'abibumbye kugeza ubwo leta y'igihugu cya Kongo yarengeje uburari ikabasha kuba yasakiranamo n'uyu mutwe wa FDLR, ariko ibintu abaturage ndetse n'abasesenguzi babirebera hafi bakavuga ko ibi ngibi ko ari ukurenza uburari kugira ngo u Rwanda rutaba rwageza ikirego hariya muri Afurika y'umuryango wunze ubumwe. Kugeza ubu ngubu ibirego byaje kuba byagaragara bisa neza neza n'ibyagaragaye mu rukiko rwashiriweho Afurika y'Iburasirazuba hariya muri Tanzania, kugeza ubwo ubu ngubu ibirego byabashe kuba bisa neza neza n'ibyagaragaye hariya mu muryango w'abibumbye Kongo yaje kuba yagaragaza. Reka tubabwire ko rero ku kibuga cy'imirwano ibintu byakomeje kugenda biba bibi, turaza kubasesengurira neza. Reka tube tusubikiye aha ngaha, andi makuru yo nakagaruka, wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse ugasiga n'igitekerezo cyawe tukazajya tubasha kuba